Iya itu kok huyuk kan ha? Sojet eh. Tinggu teh. Sri Sabri Kumar basket. Oh iya tuh kudia tangkan tuh. Bocah gitu. Belajar lah kan kecil dulu lah. Pokoknya itu ini apa? Ing ayo, ing bapa, ing gorom haram aja, pale ing gorom haram sojet, jidher teh, tinggu teh, pale sobo sabri peniku. Ini kalah nih gini. Baga nih kalah. Udah aja. अच्छा ठीक है tinggu teling kena baik badai enak tuh nih bocor karena dia tinggu teling kena baik badai ya ama artinya dulur jaga tinggu ketek teling karena Hoy. Acha ठीक है Aturin. Lantai apa? Highlight ka na. Pure. Bapak enak ko na ban utar ano utar ban ban utar ban ona to alon raya enak ani sar hukuman metanya ya parodi apa parodi ini jadinya dua kali Koda ka ako na ape na dyan ko na. Gila.